Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kaperda Secondary School, Klayo Ban Khori ka namla do janga third match prang inter school sports and athletic meet arajar pausan. Blapnya daga Khasi Student Union Northlew Circle, kablane lais ngi kinthi, kata nudu ka apu atrik hadu ka apu sautrik uyayong arajar arpusan. Kaseng Khasi Student Union Northlew Circle, nalogi babon ki jinga le kai ki balayo ban pendrung hagri ke lempung in the school sports and athletic meet, klayo urban pelong ya ka marathon, na mau maram sya thlong, hak step jangkar pu atrik uyayong arajar pausan, hak bapalat pangut ki kena puli klawan banishim benta. Yang ni third match prang in the school sports and athletic meet arajar pausan, lawan berpenha perda duba Beltesta Rani, ustorda jaga shnong mairang mission hak jinga don ringkat, sport secretary ka seng KSU seng kebe usamla Eric Nong Kendri, kiblayo ru banishim ya ka salute hak jinga match pass, but ruban sami ki kusnam shiki kena kibla job ya jinga le kai ki pher. Shushu ek kadan ka baning kong hak match pass layo bandra da ka thlong nong thleu government secondary school. Right. Hapadang ka jingpuli ka jongpi ka KSU nong Q Circle kelas 4 ya gani ka benta kong si benta ba pinyo bantulan man nomor ba ha ka jingpuli ka jongpi pinumla ban jingpuli sa handai don kam ban ki ka met ka phat ba pinlong ikna ki ba tibet ha ka jingpuli bat kong ta kabidai bat ka sports kumba ngalai ba hibon kinong isimanta bat ngi kidon kinong job bat kidon kibam la ban job ru hanggai wadung sim ba pilalin ha ka jingle ka jongki hanggai kenma barabo ka jing simanta ka jongki kadai ka jing job ka jongki bat nanis khmat na kentu ya ki kmi kita ba kinang penslai ya ki khon kiti na kalau itu pos aku itu bakin long kikna ki basmat ki basting ha ka jingi lakai balai ngong ta namar ba habangi phai saudang keleng keberi intrak ni ba utma bajarjar pulawan mandrung haman ki snong haman ki kliyen bat utau du drugs uba PE ha ki por iya ba menta ba ulabung jangan ikon samla ha kidong di than satai sasor kilangat haulu jajinti bat balai ngong ni nasion ni kalat bat ngong ni ru namar ba kinong hidon hikatu kani kibreun kiba kilapet om tang hasor ndai kilapet wat sikithan kapsor ru bat ngakentu ya kikni kita ba kinong kiba kipikir bantai bat ban senang ni kiti namar ba ngin kwa ba kini kon sama kibenong kita kilawe jom kajat bedeu ko jangi kingok no kita kijat jinti bat nga kenturu ya kinai kai kemjuro ki bala badan dingkat bangi ni por bakla marra ya kani ka khobor sya ki skol ki jongki ba pinong nya ya ki awareness program khnang ba ki khna skul kinat na ki ki sniu jong kani ka pertai jong kadi drugs uba sirkai uba bambu ya ki kun sama ha ki por ki ya mamanta
bat nga kentu ba pinangla ban kiu sekemat ha ka jimpuli ke jong pi kenang ba kini kita kinong kita ki kin sayo pat ia kata ka kedor ke bapumat lingba ka jintrai sistem ke jong pi ha di skul ke jong pi kalau musim ni kapor hendai ngakit bak kerjang ya kani kadang kai ba pinang kiu ha ki babon kilang bab pinang roy parum pare ketang ni hitin mat seprang tu kari Islam kesu Islam upak brinyo trap ublen ko kulangi siajarmu Abang dan nakri ke klimat ke pemta ringkalang bapi kom ki kena stol kerimain lani kapan mau yang rasa sisin ya gitu ki por ke kadang long kom kena skul menang yen kum ni ke mengilong fi hak mengile akan march pass hagi por ke nang kena ke jugi yang march pass lali skul hamairang ya ke ba lesing idan ki weki organization ya ki bala pelong na ke por ke por takri ke platform ke berede ya ke bangila bani simenta ndre hagi tu ki por nyim simdan pat ki weki skul na ki wei pat bijaka kalau komuni ke puar maya keleng saudong ngai ba kiskoi ke jumi kelanang roy nakoi ke benta syakoi ke benta malakoi pakoi ke skul kada judan ke annual school sports meet lani dan ke skul kom cup pelang ke school sports meet ke pelang nor ki concert lani kui pat ki program ya ke ba ke skul kadan banle nga penta ko skul mo ke kerpang ro ya ko kom ke puar ka jingi simentalang ke jongfi kom ki khna skul kawanra ya ka jingi sngojan ka jingi alang kawai ka jingi tali kani kalang ka dak jong ka jingsa kenal minta pinampat kenal kay ko pile akani ka ski ka minta henry haba pila he alasan ka ya kerta ka jong fi pinsa kenal bahag ba kum kani ka ski ngala juyo aban ni shimenta ha ka ba kain the school sports meet ya ka pelang apo jong kani ka jaka kani kalang ka por ka koridor ya fi lesi penyema ban kenmau sibon ke indre hak ba kom gani keski ko menta kenmau bagari keski ko menta yak ba pila ban long ban bo ake history ka jing kenmau ko jongfi yak ba pila ban simenta don bring jongfi lesi ban siyo medals don bring jongfi ban yo ki prize don bring jongfi ki ban kam kenmau ba yo lesi kande ka sien ka baning kong yak ba pinyo ya ka jing job agi tournament ki ba fair yak ba creation menta hakini laiski ro demno kalong ga jing sa jing kemaru yagi parok ga jongi ki bam chimyo medal namar ba baling yang merakin sa jing ma namar bagim dei ki weina ki nong shot ki nong karwai ki badan ban I museum yak ba yo medals badai namar kata company ka por ka menta kani ka por ka bakman ka por jong jing scope ha yak bangi don hapo jong ka sports means ka jong fi Shikin din roga wanra akmat ke jongfi ke berkumri ke buar. Kani ke sports meet ke jongfi. Toshim ba gandai mu kalimki jong jing sedang ha ke ba pemiye simenta hala ke jong di sports lani events ki ba fair. Nakani ke dong ba time ke jongfi. Kladen ki players, kladen ki dong simenta ha ki athletics ba fair. Ha ke dong mo de beng jongki klalang ki international players lani national players la mikmat igri ya ke jongi. Agani ke puar ke menta ya ke bale se kani ke jing sedang ke jongfi. Toshim madang ni sakmat haba fi job ya kanu ke items ya ke ba pidon man job ke job agni ke ski kan long ke jing sedang ke job fi napo kani ke madan hapo jong ni ke cakap nang cakmat sim bagata ke benda haba bisngong tu ba yo ya ke jing job nang trai sitong nakoi ke puar syakoi pat ke puar kani ke long ke puar ke koridor nong ya fi dan preng jong fi ru ki ban sa jing ken mau ban bon preng jongi ngis ngokran habang idan gi sports meet mari like ban mi neki kamera kelas gedungi like samadan ban yo ya ke jing lekai kani ke jing lekai ke bele si kira ban kran nei ngala ngapi wat sim ba ke jing kran ke jong fi ba bilong pidon shabar jong ke kamera kelas ka kod no ke jing puli henre nang yai trai sitom ringkat ke jing puli ke jong fi ya ke ba bila ban nang roi nang san nagoi ke sngi skoi pat ke sngi bat kun joru na kerku kerdo kerwang ya pi wei pe wei ya ba pidanga ban nang yai san na kapor se kapor na kelenta
काम की जॉबी एक बार हाग जिंग पुले बर्दम जो रुआ की निकी activities की बा कलियो benchimenta kado ru ngamla ukam penpa ujin snowo ya ka khasi students union non clear circle ya ka bala ban organize ya ka ka athletic schools meet kare ka siam ka balai ngatep bha ngla judan menta ki seng balang ngajulang ulong elam jo ki seng balang hage por makanang khamlong kongu samla red aku tu por nasgol thu biang kanno ke jinge kanno ke challenge kanno ke jingket ke bakia nak benta ban pelong ni gini program sibon ki jingket tho ka jing bombet ka jing bombiang ka dan hapring jongi nei kom ki sama nai ka ti kaman nai ka ti ka diang ka jing ka khu ka do ya bi kom ka seng KSU ya ga po jong ni ka jaga ban kun juru ka khasi students union central body ya ba ga dei ka wei ni ki organization lani ka pressure group ya ka ba ban trei ki kam ki bobon ngis go chkan ngis go scam ha ba ki samla ka jongi ki mi chakmat nagrunta ban chakri ya kari bat ke jaj ban riu jongi barok wei Peluang sudah sebenarnya. Bata sempat ya. Sama Ramba, sama Eric sama kembali begitu. Spot keturunan Jogja KSU Sentra Executive Council. Tentu sabhal malam dah tentu sekali. Kita mulai membereskan diskusi. Kadai bang ngi klem pa adalah begini kemudian dikenal semua